Dominic Ongwen w'imyaka 45 wamamaye cyane nka White Ant cyangwa se Termite, inswa cyangwa inswegegeri y'igitare, umwana w'abanyeshyamba akaza no kuba kamanda wazo. Yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha gufunga imyaka 25 yose mu gihome. N'urubanza rwaciwe ku nshuro ya kabiri kubera ko ubwa mbere yari yakatiwe imyaka 45 n'ubundi ashinjwa ibyaha nk'ibi ngibi birimo kubaga, guhotora nk'ibyaha by'intambara, gufata ku ngufu, gushyingirwa no kwishyingira ku gahato ku bagore bashimuswe, kubera ko ubwe we yari yararongoye abagore 7 mu ishyamba. N'abagore n'ubundi yari yarashimuse mu bihe bitandukanye babaga mu rugo iwe ntawemerewe gutarabuka, hamwe n'abandi yagendaga asambanya ku ruhande nabo bagafatwa nk'abacakara b'imibonano mpuzabitsina. Yashinjwe kandi gukoresha ubucakara bw'imibonano mpuzabitsina, ashinjwa kwiba no gusahura, ibyaha by'iterabwoba, gukoresha abana mu gisirikare n'ibindi byaha byinshi, byose hamwe ibyaha 61. N'urubanza rwari rumaze iminsi myinshi ruburanishwa kubera ko we n'abanyamategeko be bagombaga kwisobanura kuri buri cyaha kimwe cyose yaregwaga. Ibi byaha kandi byongeraho ibindi byaha bigiye bitandukanye birimo ibyaha byo gusahura imitungo, gushimuta abantu no kubatwara ibyabo, ibyaha byo kwitwaza intwaro, byose byiswe ibyaha by'indengakamere. Avuga yuko yabitojwe akiri muto cyane kubera ko yabitojwe n'inyeshyamba za Road Resistance Army afite imyaka 10 gusa, ndetse hari n'abavuga yuko iyi myaka ahubwo atarayujuje kubera ko ngo ashobora kuba yari afite imyaka 7 gusa agitangira amashuri abanza. Nubwo ibyaha bimuhama byari bifite uburemere bwahanishwa igihano cya burundu, abacamanza batangaje ko bamukatiye imyaka 25 bitewe nuko hazamo akantu ko kuba yarashimuswe n'inyeshyamba akiri umwana ubwo ajyaga ku ishuri mu myaka za 80. Izi nyeshyamba ngo zamushimuse zibanje kwica ababyeyi be. Ubucamanza bwa ICC buvuga yuko Ongwen yakoze ibi byaha byose abizi yuko ari ibyaha bikomeye kubera ko ngo yaramaze kuba mukuru ubwo yari umwe mu bayobozi b'umutwe wa Road Resistance Army akora ibi byaha. Mu cyumba gifatirwamo umwanzuro wa nyuma kuri urubanza byari impaka ndende cyane, zitanabaye mu rukiko gusa ahubwo no hanze y'urukiko mu basesenguzi n'abahanga mu by'amategeko. Bamwe bavuga yuko akwiye kuba umwere kubera ko ibyaha ashinjwa yabanje kubikoreshwa ku ngufu nk'umuntu washimuswe ari umwana, agatozwa kwica, kubaga no guhotora. Imbabazi zikamuba kure kubera ko ari byo yigishijwe. Abandi batari ko hari ibyaha byinshi yakoze ari mukuru, azi neza icyo akora, azi ubwenge ndetse ari umutegetsi. Umucamanza mukuru Bertram Schmidt, umwe mu baburanishije Dominic Ongwen, nawe yatangaje nk'ibi ngibi. Avuga yuko kuba harimo ako kantu ko kuba yarashimuswe aricyo cyatumye urukiko rumukatira imyaka 25, ariko ko atagomba kugirwa umwere kubera ko ubundi byahashinjwa ngo byagomba kumuhesha igihano cya burundu. Ku ntangiriro y'idosiye yashinjwaga ibyaha biri hagati ya 61 na 70 byibasiye inyoko muntu hamwe n'ibyaha by'intambara. Abaye umusirikare wa mbere w'inyeshyamba za Road Resistance Army, umutwe washinzwe na Joseph Kony, ukatiwe na ICC ku birego bifitanye isano n'ibitero byibasiye inkambi enye muri Uganda mu 2004. Abarokotse ibyo bitero barenga 4,000 nibo batanze ubuhamya muri uru rubanza rwaberaga i Lahe mu Buholandi. Ongwen wagaragaye mu rukiko yambaye za écouteurs zimufasha kumva neza indimi zikoreshwa mu rukiko n'agapfukamunwa hamwe na costume. Yagize ati, yewe hano imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ndashinjwa ibyaha byinshi. Ndi umuntu wa mbere wakorewe ibyaha nubwo nkatiwe bwose. Narashimuswe, shimutwa nkiri umwana. Ibyambayeho byose ni ibintu bibabaje ku buryo nizera yuko na Yesu Kristo ibingibi bitigeze bimubaho. Nagahuma munwa. Mu mezi 3 yari yashize, hari kuwa 4 w'itariki 4 z'ukwezi kwa 2 mu 2021, nibwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwari rwahamije Dominic Ongwen ibyaha n'ubundi 61 birimo ibyaha by'intambara twavuze, ibyibasiye inyoko muntu, ubwicanyi, gufata ku ngufu no gukorera iyicarubozo, gukoresha ubucakara bw'imibonano abagore n'ibindi byaha bitandukanye. Icyo gihe akatirwa imyaka 45. Gusa icyo gihe agikatirwa, umunyamategeko we Krepsas Ayena Odongo yari yabwiye BBC n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye yuko bagiye guhita bajurira icyo cyemezo cy'urukiko, ari nako bahise babikora, barajurira, ubakaba bakatiwe imyaka 25. ICC yo yashakishaga uyu mugabo kuva mu 2005 ubwo ashyirwagaho impapuro zo kumuta muri yombi. Kuva mu 2011 Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bya Afurika byishyize hamwe byamushakishaga hasi kubura hejuru, kugera ubwo we ku bushake bwe yaje kwigemurira uru rukiko mu 2015.
ubwo yabanzaga gushyikirizwa inyeshyamba za Seleka muri Centrafrica nazo zigahita zimuhereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ongwen yavuze yuko ashimuswe n'umutwe wa Road Resistance Army agahatirwa kujya mu gisirikare akiri umwana, kandi ngo ibi byabaye mbere yuko agezwa ku myanya yo hejuru akazamurwa ku rwego rwo kungiriza Joseph Kony washinze uyu mutwe. Umwana washimuswe akinjizwa mu gisirikare ku ngufu. Byagenze bite kugira ngo agire ubw'intoki ze zuzura ibitonyanga by'amaraso y'inyoko muntu? Ni muntu ki wundi Dominic Ongwen? Kurikira inkuru yitangaje wumve ihohoterwa yabanje kugirirwa mbere yuko yinjizwa mu gisirikare nuko yemeye kwitanga. Ubu ngubu akaba amaze gukatirwa imyaka 45 yose muri gereza. He was once a deputy commander of the Lord's Resistance Army, or LRA, a rebel group operating in Central Africa for more than 3 decades. Dominic Ongwen is on trial at the International Criminal Court facing charges including murder and rape. He's also been accused of involvement in attacks on camps set up for people displaced by conflict. Yavutse yitwa Dominic Okumu Savio hari mu mwaka w'1975. N'umwana wa kane wa Ronald Owiya na Alexi Achayo. Abangaba bombi bamubyara barimo babaga Ipaibona. Ababyeyi be kimwe n'abandi benshi muri Akoriland muri icyo gihe bamuhaye izina rihimbano kandi bamutoje kurikoresha mu gihe yabashimuswe. Byari mu rwego rwo kugira ngo umuryango we nawo utazakurikiranwa ugashimutwa. Akoriland ni agace ko muri Ruwo mu karere ka Magwi muri Sudani y'Epfo n'amajyaruguru ya Uganda ubwo ngubwo. Kagizwe n'uturere twa Agago, Umuru, Guru, Kitgum, Nwoya, Lamo hamwe na Pader. Mwibaro rusange ryo muri Uganda mu 2014 hari habaruwe yuko abo mu bwoko bw'Abakoli ari 1,470,000 bari barabaruwe yuko batuye muri iki gihugu cya Uganda. Naho abandi 45,000 bo babaruwe yuko batuye muri Sudani y'Amajyepfo hari mu 2,000. Aba rero nibo Ongwen yakomokagamo. Izina Ongwen bari baramutoje yuko aryo agomba kwitaba mu gihe yari akiri mutoya, akazajya ryitaba igihe babaga bashimuswe. Ryaje kuba rero irye igihe kirekire ndetse riza gukoreshwa mu ntambara. Amenywa nka Dominic Ongwen ubwo ari kujya kwiga mu gitondo cya kare mu gitondo ku ishuri ribanza rya Koro. Yashimuswe n'inyeshyamba za Lord's Resistance Army. Hashingiwe ku buhamya yatanze, yavuze yuko iki gihe hari mu 1988 ngo yari afite imyaka 14 gusa. Cyakora izindi nkuru zikavuga yuko iki gihe yari afite imyaka hagati y'9 n'10 ntabwo bizwi neza, ngo akaba yarahetswe n'abamushimuse bo mu mutwe wa Road Resistance Army bakamugeza mu birindiro by'ingabo zabo kubera ko yari akiri muto cyane atabasha gukora urugendo rurerure. Ubwo inkuru yazaga gusakara yuko Ongwen yashimuswe, nyina umubyara Alexi Achayo yanze guhungana n'abandi bahise bakuramo akabo karenge bagahunga. Yavugaga yuko kubera umwana we washimuswe yiteguye guhangana n'inyeshyamba zabiciye bigacika za Road Resistance Army. Yavuze yuko byanze bikunze izi nyeshyamba zishobora kuzaza kureba ahantu zashimusuye umwana. Umubyeyi akavuga yuko yiteguye rwose kuza guhangana n'izi nyeshyamba ubwo zizaba zigarutse aho zamushimuse. Abahungaga inyeshyamba ubwo bari bagarutse baje gusanga uyu mubyeyi yapfuye. Bidatinze n'umugabo we Ronald Owiya nawe arapfa. Umwana rero amaze gushimutwa yagiye ahatirwa kenshi kwitabira imihango itandukanye yakorwaga n'abo mu bwoko bw'Abakoli. Ibirori byabaga birimo ibikorwa bya kinyamaswa byica rubozo. Yahatirwaga kandi kureba bene ibi bikorwa n'iyi mihango ikaze ku bantu bicwaga. Nyuma yaho ubwo yarakiri umwana muto yaje gutozwa noneho igisirikare na Vincent Oti wari wungirije umugaba mukuru w'izi ngabo za Road Resistance Army, wakwita ingabo zanambiye umwami wazo. Yatorezwaga kuba indwanyi y'uyu mutwe. Yaje kuzamuka mu ntera bitewe nuko yafataga amasomo ya gisirikare byihuse, maze aba majoro ku myaka 18 gusa. Ndetse ku myaka 20 gusa yaramaze kugirwa brigadier wa brigade ya senior, imwe muri brigade enye zari zigize Road Resistance Army. BBC yaje gutangaza yuko nyuma y'igihe gito ashimuswe yageragezaga kenshi gucika ari kumwe n'abandi bantu batatu. Mu kumuhana ngo abasirikare bakuru bamutegekaga kubaga umuntu umwe mu babaga bashimuswe mu rwego rwo kumukanga. Yakuranye mu maso ye isura yibuka neza y'ukuntu bashoboraga kubaga umuntu bakamukuraho uruhu abireba, bikabera imbere ye rimwe na rimwe nawe akabigiramo uruhare. Umuntu ashoboraga kuvanwaho uruhu akabagwa ari muzima. Ibi bintu by'ubugome ndengakamere ku basirikare ba Road Resistance Army ni ibintu Ongwen yabonaga kenshi. Barindwanye imbi z'amabatandukanye kandi zitababarira. Babitozaga rero abakiri batoya bashimuse vuba. Igihe cyose yamaranye n'inyeshyamba za Road Resistance Army, Ongwen yatunze abagore benshi
barimo Jennifer, Santa, Margaret, Florence, Ayot, Agnes Abel, Fatuma ndetse na Nancy Obot. Bari benshi cyane. Mu 1993 nibwo Florence Ayot nawe wari warashimuswe yahawe Ongwen nyuma yuko umugabo we yaramaze gupfa. Yabyaye kandi nibura abana 11. Bani muri abo ngabo yababyaranye na Florence Ayot. Harandi makuru kandi avuga yuko yari afite abana barenga 20. Florence Ayot umugore yakundaga kurusha abandi yatanze ubuhamya mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ko Ongwen hamwe n'abandi bakomando babiri ndetse nawe ubwe bagambiriye gutoroka ariko umugambi wabo uravumburwa banagirirwa nabi. Byatumye icyo gihe Ongwen amanurwa mu mapeti ya gisirikare, yamburwa n'imbunda, anafungwa ibyumweru birenga 2. Dominic Ongwen niwe wari ufite ipeti ryo hasi mu basirikare bose bakuru b'inyeshyamba za Road Resistance Army. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwashyiriyeho inyandiko zo kubata muri yombi ku ikubitiro hari mu 2005. Niwe wenyine urukiko rwashoboye guta muri yombi, nawe ari uko abanje kurwishyira hamwe n'abandi bareganwa, kandi nibo bonyine we na Joseph Kony basigaye bakiri bazima mubo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho impapuro zo kubata muri yombi. Bigitangira yabanje gushinjwa ibyaha 4 by'intambara birimo ubwicanyi, gukandamiza abasivili, kugaba ibitero ku basivili hamwe n'ubusahuzi. Yanashinjwe ibyaha 3 byibasiye inyoko muntu birimo ubwicanyi, ubucakara n'ibikorwa bya kinyamaswa byo gukomeretsa bikomeretsa umubiri kandi bikawumugaza. Ibi ngibi ngo byaba byarakozwe mu matariki 20 y'ukwezi kwa 5 2004 mu nkambi ya Rukiko IDP iri mu karere ka Gulu muri Uganda. Ibi byaha aregwa byose bifitanye isano n'igitero cyagabwe mu nkambi y'abavanywe mu byabo muri Uganda mu 2004. Itariki 21 y'ukwezi kwa 12 mu 2015 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwashinje Dominic Ongwen ibindi byaha byiyongera ku byari byashyizwe mu mpapuro zibata muri yombi. Byose hamwe bihita biba ibyaha 7. Ibirego by'inyongera byo bijyanye n'ibitero byagabwe ku nkambi enye za Pajule IDP ndetse na Odek IDP n'inkambi ya Obok IDP. Mu byaha ari gwakore mu bitero harimo ibitero byibasiye abaturage b'abasivili, ubwicanyi, kugerageza kwica, iyicarubozo, gufata nabi ikiremwa muntu, ibikorwa bya kinyamaswa, gukoresha abantu bucakara, kubahuka igitinyiro cy'ikiremwa muntu, ubusahuzi, gusenyera rubanda no gutoteza. Ibyaha byongereye ku byari biri ku mutwe wa Dominic Ongwen hakubiyemo ibyaha bishingiye ku gitsina byakozwe mu 2002 kugera mu 2005. Ni ibyaha byakozwe na Brigade Senior yayoboraga birimo gushyingira no gushyingirwa ku gahato, gufata ku ngufu, iyicarubozo, gukoresha umuntu buretwa ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ubucakara, kwinjiza no gukoresha abana mu gisirikare bari munsi y'imyaka 15 bakajyanwa no mu ntambara. Byose byanyuraga muri Brigade Senior yarabereye brigadier cyangwa se yayoboraga. Ibyaha bye byanditswe hashingiwe ku buhamya bw'abatangabuhamya 123 ndetse n'ibiganiro byafashwe yatangaga kuri radio y'uyu mutwe, radio LRA, hamwe no kugenda yumvirizwa kuri telefone mu bihe bitandukanye. Higeze gusakara inkuru yuko Dominic Ongwen yiciwe mu mirwano n'umutwe w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Icyo gihe hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 mu 2005, ndetse abasirikare bakuru ba Road Resistance Army batangaje yuko umurambo babonye ari uwa Dominic Ongwen koko. Icyakora mu kwezi kwa 7 ku 2006 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwatangaje yuko ibizamini byapimwe kuturemangingo tw'inkomoko z'umurambo wari wabonwe byatangajwe yuko uwo murambo atari uwa Ongwen. Amakuru atangajwe icyo gihe yavugaga yuko Ongwen ari mu majyepfo y'uburasirazuba bw'agace ka Equateur muri Sudani y'Epfo, kandi arimo kongera kwihuza n'umuyobozi wa Road Resistance Army Joseph Kony. Bavugaga yuko kwihuza kwabo kwabereye Igaramba bitihise mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bushyira amajyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dominic Ongwen niwe wahoze ari umugore we. Baje kugaragara muri filime yiswe Picking Up the Pieces ya Irene, igitangazamakuru cyigenga giharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nyuma yo kumubona muri iyo filime, wari umuvugizi w'ingabo z'igisirikare cya Uganda, Major General Felix Kulayije, yaragize ati kubw'ibyago ikigo kiracyariho. Gufata Dominic Ongwen byabaye ihurizo rikaze, yaba kuri Sudani y'Epfo, yaba kuri Uganda, yaba ibihugu bitandukanye byo muri Afurika byabaga byo igitero, yewe no ku muryango mpuzamahanga. Dominic Ongwen ntabwo ari umuntu usanzwe. Rimwe batangazaga yuko bamurashe, ariko ubundi bikaza kuvumburwa yuko uwo barashe n'abantu bahuriye. Hari n'abatangiye gutekereza yuko Dominic Ongwen ashobora kuba yihinduranya. Umutwe we wagiye ushyirwaho amafaranga menshi nk'intego, amamiliyoni y'amadolari y'Amerika,
yuko uzamufata cyangwa byonyine agatangaza ahantu aherereye agomba guhabwa amafaranga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikirwariza. Nyamara ntibyabujije yuko uyu mugabo aburirwa irengero burundu kandi byumvikana yuko ari mu ishyamba, rimwe na rimwe ibitero bye bikagaragara kenshi. Dominic Ongwen yafashwe ate? This trial is about violence and misery that blighted the lives of millions of people living in northern Uganda. Ordinary citizens, civilians, who wanted no more than to be allowed to live their lives in peace, could no longer live in the villages in which they had been born and raised. Mu 2013 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wari wese watanga amakuru yatuma uyu mugabo atabwa muri yombi. Miliyari 5 zirenga ubaze mu Banyarwanda. Mu mpera z'umwaka wa 2014 Ongwen yatorotse uburoko yari yashyizwemo n'inyeshyamba nkuru Joseph Kony bitewe no gusuzugura amategeko ye no kwanga gusubiza ubutumwa bwari bumugenewe kuri radio ya gisirikare. Amaze gutoroka inkambi yari hafi aho ngaho ya Songo muri kafi ya Kingi, Ongwen yahuye n'abashumba b'ubushyo bw'inka biberaga mu mashyamba, babagaho mu kwimuka gusa cyangwa se mu buryo bwa nomade. Biberagaho bageze bagasanga hari ubwatsi inka zishobora kwarisha bakahaguma, bwashira bakajya handi. Aba bashumba nibo baje kumujyana mu mitwe y'nyeshyamba za Sereka zari ziri hafi ya Sam Aunja muri Centrafrica. Uwahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba za Sereka yegereye umucuruzi wakoraga muri ako gace Kamboki, maze uyu mucuruzi nawe yahise ahamagara umukozi w'umuryango utegamiye kuri leta mu mujyi wa Obo muri prefecture ya Ho Mbomu. Bidatinze uyu mukozi nawe yahise ahamagara ishami ry'ingabo zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri Centrafrica, ni American Special Force. Maze nazo mu kanya nkako guhumbya kajugujugu ya gisirikare yahise itera amatako Isam Ounja ifata Ongwen imujyana mu mujyi wa Obo. Inyeshyamba za Sereka ntabwo zari ziza agaciro k'umuntu zari zimaze gufata cyangwa se zimaze gutanga, kubera ko zitari zizi neza umwirondoro w'uyu mugabo Ongwen. Zabimenye nyuma bimaze gusakara mu itangazamakuru yuko uwo batanze ari umugabo ukaze, umugabo uhigwa bukware, umugabo umutwe we washyiriweho amafaranga menshi y'amadolari y'Amerika, umugabo wahangayikije isi yose muri rusange, umugabo wahangayikije agace ka Afrika y'Uburasirazuba, umugabo wamenye amaraso atagira uko angana, umugabo watojwe kwica no kurwana kuva kiri umwana. Umuyobozi w'inyeshyamba za Sereka yatangarije kuri radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yuko yizeye neza yuko azahabwa igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari zarashyiriweho nk'intego ku muntu ugomba gutanga cyangwa agata muri yombi Ongwen. Cyakora iki gihembo ntabwo kigeze gitangwa kugeza n'uyu munsi, ndetse abanyamerika ntabwo bigeze bashimira ku mugaragaro inyeshyamba za Sereka mu gufata uyu mugabo Ongwen. Uyu mugabo yahise ashyikirizwa ingabo za Uganda, nyuma aza kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Lahe mu Buholandi, International Criminal Court. Mu gihe yarataritaba urukiko n'igihe yari amaze kwitaba, Dominic Ongwen yagiye atanga ibiganiro bitandukanye ku maradiyo n'ibitangazamakuru mpuzamahanga avuga yuko yemeye kwitanga nyuma yo gutahura yuko yari ari guta umwanya we mu mashyamba nk'ingabo y'umutwe wa Road Resistance Army utagira hazaza. Yanaheragaho agasaba izindi nyeshyamba ngenzi ze gutaha zigashyira intwaro hasi zigasubira mu buzima bwa gisivili kuko nta kintu zikora mu mashyamba. Itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere 2015 nibwo Dominic Ongwen yagaragaye bwa mbere imbere y'urukiko mpuzamahanga rwa ICC. Urubanza rwe ruza gusubikwa kugira ngo abanze hategurwe ikirego neza, ndetse hanakusanywe ibimenyetso byose simusiga bigaragaza uruhare rwa Ongwen mu icwa ry'abasivili. Ibyaha ashinjwaga byari bimwe neza n'ibyaha umuyobozi we mukuru wa Road Resistance Army ariwe Joseph Kony ashinjwa. Ni ibyaha kandi bisa neza n'ibyo Vincent Oti ashinjwa hamwe na Okot Odiambo. Gusa kugeza ubu ngubu nta numwe uragaragara n'amakuru yabo kenshi ntabwo azwi. Urubanza rwe rwatangiye nyirizina kuva ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 12 2016 rugera ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 2 2020. Abagizweho ingaruka n'ibyaha by'uyu mugabo bagera ku 2026 bahawe uburenganzira bose bwo kwitabira urubanza rw'uyu mugabo, nubwo abari babifitiye ubushobozi bari bakeya, bamwe bagahitamo kohereza abanyamategeko babahagarariye. Itariki ya 23 y'ukwezi kwa 3 2016 ICC yemeje yuko Ongwen ashinjwa ibyaha 70 byose. Gusa Ongwen nta na kimwe atakanaga muri ibi ngibi. Naho ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 2 2021 nibwo urukiko rwanzuye yuko ahamwe n'ibyaha 61 byose bikubiye mu byaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara. Ubwo yarafunzwe yasurwaga na bamwe mu bantu bo mu muryango we. Yaje kandi no kuhaterera inda umwe mu bagore baje kumusura ku rukiko mpuzamahanga rwa ICC. Mu bamusuye harimo n'umuyobozi wa Akoli,
Igikomangoma David Onen Achana wa kabiri yanasuwe kandi na musenyeri wa Gulu John Baptist Odama. Ubwo uyu musenyeri yamusuraga yamusabye kuvuga rozari ndetse akanamushakira igitabo cy'amasengesho. Urubanza rwa Ongwen ni urubanza asa naho yihariye bitewe nuko we ubwe yashimuswe n'inyeshyamba za Road Resistance Army zikamuhatira kuba umusirikare akiri umwana mbere yuko azamuka mu ntera akaba umuyobozi. Bivuze yuko nawe mbere yuko akora ibyaha yabanje gukorerwa icyaha cyo kwinjizwa mu gisirikare ku ngufu kandi yarakiri umwana, bikiyongeraho noneho no gushimutwa. Iki rero nicyo kirego cya mbere ICC yabanje kwakira, aho uregwa nawe yavugaga yuko yabanje gukorerwa ibyaha akanabishinja uyu mutwe ndetse agasaba yuko ICC yamurenganura. Umutwe w'inyeshyamba za Road Resistance Army cyangwa se LRA uzwi cyane nka Road Resistance Movement ugizwe n'abahezanguni b'abakristu bavuga yuko bashaka ubwami bwabo bugendera ku mategeko 10 y'Imana, bafite amatware mu majyaruguru ya Uganda, Sudani y'Epfo, muri Repubulika ya Centrafrica, muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'andi hagiye hatandukanye. Joseph Kony ubwe kimwe na Ongwen bagiye bigisha kenshi abasirikare babo yuko bafite ubuhangange bavana ku Mana bwo kuba bahangana n'umwanzi uwo ari wese bakamutsinda. Babwiwe yuko mu bushobozi bw'Imana ishobora byose amasasu aturuka ku mwanzi adashobora kugira icyo abatwara, ko mu gihe amasasu abaguyeho aho kugira ngo abice ahubwo ahita amera nk'ibitonyanga by'amazi akabagwaho agashokera hasi. Bahanganye bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni bashaka yuko Uganda ibamo demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi kandi kagendera ku mategeko 10 y'Imana, bikiyongeraho yuko rero bashakaga ko inagendera ku ngengabitekerezo z'abanyashori. Abo ngabo bose bayobowe na Joseph Kony wita umuhanuzi w'Imana, kugera ubu akavuga yuko ari Messiah cyangwa se Mesiya, mu gihe abandi babona yuko ari umwicanyi kabombo. Mbifurije ibihe byiza mwese naho ubutaha. Wigeze utekereza yuko waba wicariye hano mu Rwanda ugatumiza imodoka i Burayi yaba inshyashya cyangwa iyakoze ikakugeraho ahangaha utarinze wigirayo? Wigeze se uhangayika kubera yuko ibyuma by'imodoka yawe cyangwa pièce de rechange bigomba guturuka hanze? Wigeze se utekereza yuko watumiza container y'ibicuruzwa ukeneye byose mu kanya nk'ako guhumbya bikagusanga aho ucururiza? Ubu turi mu bihe byo gukabya inzozi no kugabanya umwanya dukoresha mu bucuruzi. Watumiza ibyo ukeneye byose bikava mu Burayi, mu bihugu nk'Ubudage, Ububiligi, Luxembourg, Ubuholandi n'Ubufaransa n'ahandi hasigaye, bikakugeraho hano mu Rwanda, mu Burundi, mu mijyi ya Bukavu na Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hamwe na Congo Brazzaville. Ngaka akazi ka Pride Express Rwanda. Pride Express Rwanda mu buryo bwa groupage mugatumiza container y'ibicuruzwa binyuranye aho mushaka hose ku isi. Tubazanira pièce de rechange ku biciro bitoya, maze Pride Express Rwanda ikabibazanira ikanabiherekeza kugera byize muri stoke yanyu. Babafasha mu bijyanye na gasutamo n'iby'imisoro mu gihe ibicuruzwa bitarabagira mu ntoki, bakanabagira inama yuko umuzigo wawe wakugeraho utagira ikibazo mu nzira. Ibicuruzwa waguze niho ushobora guhitamo yuko babikunyuriza mu nzira y'amazi, mu nzira y'ubutaka cyangwa se mu kirere. Pride Express Rwanda ubu nibo watuma bagatumika. Izi service Pride Express Rwanda ifite ubushobozi bwo kuziha abanyarwanda bari mu Rwanda, abarundi bari mu Burundi no mu yindi mijyi nka Goma na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bafite ibiro mu bihugu bitandukanye mu Burayi, bakanagira ibiro i Kigali mu Rwanda. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri nimero yo mu Burayi akamenyetso ko guteranya 32 48 65 69 98 cyangwa se ugakoresha nimero yo mu Rwanda ya 0788 43 55 94. Pride Express Rwanda, nyamutumwa kure agasoza ubutumwa kare.